Luk riisak tayo, sisas kachinyasata. Nin soranen ranen sanchi, liya ko ap sangkalang nin sosawo, wa pochuk pomau ko re kaunepatar. Re ap tiarata me chakayo kachapur sanger ni ewan sosawo. Iraila re petalang lale, re ap socha kelangata erekson kaun sisas. Iraila ap stansalo kasinan wasaw, sesa tame reban huya. Ayach manaka priyamen, pa u morail, minan luko pochapoch lingan o melanglang. Nan ar nasapoy katar ko wala o ichichiyak tiyang chanan puel, manaka ko ab masaniyong irail. Tama kumail raprapaki ki mememoramen nan pungan memelarakan. Esor kachmech, ekachin yasatar. Chamanta tame ekachin masaniyong kumain, niye kachkache remail nan kalili. Nain aramas utan tan teng la ren metutanakan o kalopuala o epan yasata nikasluan ran. Irailer chamanta sapolmen sisas masan ko o puralasang nin sosawo. Raap kola kay reki me ek emeno o meche ko karas sang me wiyawiyang railo. Yech maran liya ko. Mary men Magdala, Soana, o Mary inen James. Irail o ekayli meyang irail me kaireki wan paran ko tuan mapukach. Wan paran ko abuyaki rom pukach kasayen aramas talyel kay. Yey merasocha man kameleleki liya ko. Eriso, picher utacha changa sosawa. Epedalongala o socha mekoch me eklangata, poliko kasalel koche me wanon wasakis. E apurala ni imo, puryamo iki tame wiyawiyarech. Nan elen kolang emos. Ni ranoche, chon patak riemen pachpacho kolang, ni kisin kanim kis, me atanki emos, me tosang Jerusalem, ele mail isu. Ira koskosoya tuan me koras me apchen wiyawi. Eri, nintoken ara koskosoy kola, pain sisas pakachin kayang impera o yang ra kachkach kola naniyalo. Ira klangata, ira apsocha katete me yey imo. Sisas kachin kay na morera. Tama kumakoskosoya koto. Ira ap uti mamantacho, emenira etek Cleopas apachuanong sisas. Kota, kumichemen kay rumen nan Jerusalem, mesocha mangi tame wiwiyawir koto, ran pukach nan kanimo. Aekachin sapeng ramasani. Kota koch, irapachuanong. Tuan mekan me wiyawiyong sisas men Nazareto, so kope men me inanen menaman ni wiwiyakan, o ni masan mon coach o mon aramas koros. At samoro lapalapa ko o kauna ko, pangalang po en pakatikta en kamakamala o kalopwala. Erkich sa kaporaporkila me mepan kamayawta Israel. Ablel ranwach raner silu murun mapukach arwiyawi. Liya kay makisech kasalaway kichatar ni sangkalang kilang sosawa. Resocha kilangata erekso. Rapurata rech intinta, mereklangata chon lang kay memasaniyong Israel metene eyasatar. Ilagay kisech ko paralar nin sosawa, o kateteyer tuwan meliya ko pakairkitor. Rapsocha kilangata sisas. Sisas erekachin masaniyong ra. Kumamet lalapon, o nan kapet chikichiken kamelele me koros, mesuko pako ko patar. Pakaiten masaya utan pan lokolong kisong pukach koros, mon pan kachlong nanlingan en sabal maway. Sisas erkachin kawewayang ra, wasakan mapuk sarawi masani tuan pain Chepsang pukan Moses, koto lel ni pukan suko koros. Irail erkachin lel nan kanim merakachkach kolangye. Sisas ap kachin momweta me pan kachin tutulu lache. Ira ap ngit-ngit ki pachowan.
Kom kachin poya kitirech. Po kachipin peiklar o wasa pongyer. Iyer kachilong rera nan imo po enyang poya kiti wasa. Eri ni arail kach nin chepel kachikita plawa lolo o katungkalangan ong coach. Ap kachin pilichikipesang plawaw o kachkiyang ra. Mesara ko papet pesang. Ira ap eseta mesisas mo. Ani ansawoche sisas ap sorasang mora. Ira ap intapene. Nan kapeta chakat sokin mokmokit keperan rasong kesiniye. Niye kin mamasan o kawewayang kuchapuk sarawu koto naniyalo. Ira utacho puralang sa Jerusalem. Ren chon patak ameno me pokpokon ren yang arail ko o intintabene nan pungarail. Meleleche me kauno kachin yasatar. Po kachin parer ren Simon. Ira ut kosoya tame wiyawiyong rananiyalo. O tuwan ara eseta kauno ni kachin pilichuki pesang pilawaw. Sisas kachin parong sabal mechon patangko. Ni arail koskosaya mapukach pain sisas ap kachin unan pungarail o masaniyong rail. Bebol ong kumail. Nanarail salo o masak relemeyang merakilkulang animen. Sisas masaniyong rail. Tama kumail salo kitar. Tama kumail pay kasal kinan kabeta mail kan. Kumail katete pay kach o ney kach o klang mau pangay mech. Kumail takay kumail aptan katete melel po eni socho kinmia utuke te chi. Tuwan ma kumail kilkulang rey. Murin masani mech ap kachin kasalayang rail limeko o alwalweko. Re ap pilsay kinchanon kamelele. O nan arteren peren o puryamoy kachin kay namarerail. Mia kisin mga remail mech. Re ap pachawanong kisin mom inin kis ap konache mon masarail ko. Sisas masan yung irail. I mech wewen masan ko may pataki yung kumailer nintoka na imimi remail. Tuwan me koras me inchingtier nan kosanatan Moses ren soko pako o nan pukan mel kakakan utan pan poitare. Iyer kachin kamaray niyata kapetarail ko pora entete kila puk sarawi o masaniyong irail. Ituan me inchingtiaran mech. Masaya utan pan lokolok o yasatasang mela ni kasilunran. O rongamawan ko lula nan kapet o lapabenti pakan pandok salinan way koros ni mare jepsang Jerusalem. Kumail me pankin son kateten mapukach. O kumail nese puitan kataratong kumail mesemeyo kachin inokitar. Kumail utan pan awyawiyache nan kani mwach. Kumail lau pan out kita manamanan bawa. Sisas kachtala nan lang. Muri sisas ap kachin kalway sang rail nan kani mo. Kach lang petani. Iwasaw me kach kita limeko o kachin kupramawi rail. Niye kachin kupramawi rail ap kachta sang rail kach-kachtala nan lang. Irail reparti o pongi o puralang Jerusalem perperan ko walap. Reap kin kalap chon meche kila ar ansaukan nan chen pastarawio kapkabunga coach.